Assalamualaikum. Bapa Syedra. Nalun kalau video si Imran Pasir kedat ang ing lago. Kageja buka ungkapkan perkara pribadi lot. Ci tenyong dia ba muran mata seru yang pun na timang ni pegah ba. Pu ci tenyong dia ba timuran mata seru yang pu yang pegahnya na timang mata pu na. Pu mentong tingit. Ka mata tingit pu pikiran-pikiran mentong tingit dang ba pegah ba. Hana male di hagam. Hai muran mata seru. Baik gaduh ka ang ing kaja ulawung dia kayak perintah. Baik kepegah mama ke hai binatang. Kaja ulawung dia. Baik kedengar haba dari ya saya koruptor lagi kah cit. Perteba saya penjilat kedengar haba. Kaja dia ulawung ke nak kuyuboh ke. Kaja dia ulawung. Kapke kah pu kah hana sotung. Berusaha kepegah buat video pedung 7.200 kan. Utama leher tu nak je 7.500. Meketung na untung tak kah. Baik kau pakai hana. Ka dro ke pejuang gam ke bagop. Pu gam pukoi ma ke pancuri. Tak kau pegah mama ke yah ke hana pu kayak balik fakta. Kenyataan kah pembalik fakta hai binatang. Penebar fitnah. Yang kekah perte bila pengkhianat. Perte bila ulama tu. Kapke kapu, kapreh lipo pesawat bah. Habis lockdown baik nah langan tepu ke bila Allah. Yang kajut proposal laju. Kerja kafan ke. Kapreh lipo pesawat. Kapreh habis corona. Punya lipo pesawat Malaysia Aceh. Kaya ngak bersip. Kadong bekong ke. Yang kapre proposal laju. Kerja kafan mama ke yahaya ke. Bijeh ke anu tak sama. Baik kau pakai dikah kiban. Nyongkahnya hanayum nyongkahnya. Baik kau pakai kiban muran mata seru. Kayak pehayu dro kak pegah kah gam. Gam pukoi ma ke pancuri kameng kah. Kajau luung gede baik gaduh ke pegah apa pengai. Kau pegah ke bangkai kafe Cina. Kajau luung nampak ma ke. Nak kuyuboh ke. Ci kajau luung. Demi Allah ke menyahan diboh bau tak ke baik kekenan ke. Jika jahat dia luung baik gaduh ke pegah apa pengai. Alah hai muran mata saruk pancuri kameng. Pancuri kameng kah dasar wak bila kabila gure ke. Nyamban ka laknat gebi eteh gure ke. Nyamban ka sesat pembicaraan panglima kah tapi mentong kabila cik hai binatang. Hai bijeh Yahudi thang nek kena diok le Belanda jemun. Nyahana diok nek ke Belanda jemun han kabila pengkhianat. Han kabila ulama thu hai binatang. Karena ulama thu jamun ulama laknat tilah jamun. Yang yudong imum bak senogronyo. Yang sambut senogronyo ulama. Yang kepertian tek bijeh kah hai binatang. Buka kah itu lah. Kaci kamu ucap kah kamu syahadat tiap. Uronyan ku syahadat ke sort WA ke hai binatang syahadat langsung ke hapus. Mu syahadat ke hana timang. Kak pegah dro ke Islam. Pukoi ma ke hayan bajung. Na di ne ke mahan naik ma ke li prawo te konflik ham rokon. Nyokon na di ma ke le prawo han mungkin ka pekong pengkhianat. Han kam mungkin kabila biabisan. Kayu jak cek dro ke balun. Tholun thoka. Alah hai gam na moto pejabat athe ziat pegot video les pegah motor dro buna male baju khai gam hai yang Honda King kah nyan 8 juta tagayu mana legut pilih yang ke Honda King nyan yang ke pakai gaduh ke buta yang ke kena ayak raih motor put fa piu hile dengku bah piu hile baik kayu jak cek rumah hoke gede luung kajak lempam ma ke kabar nek gediat kajak luung baik gaduh ke pegah apa pengai yang lawungnya 80 sekurang persen wali ke dung ke pegah ke pencuri udung kan. Kajak lawung dia kayak cek. Tu ponhun mepak lawung ni deh. Baik ke pegah pukoi ma ke. Bah, kajak dia lawung. Apa ke toke udung ni deh lawung hai binatang pelih. Baik ke pegah pukoi ma ke. Menanci ke pegah ke yang cucu pelang kau kan. Hai gampung
Desa paut di lampuh ke binih jalan ni de. Na kedupu. Gepi din le kedua si lon bah dipot le anu mit tikula. Ketedekah. Kolon ya cuba bah memplam hai binatang pali. Bitkah anu bajing wote ke pegah ba. Kalau pun naik ke cuba bah memplam go ke bah memplam ro ke binih jalan. Puka ke pegah mama ke pegah ke di kucu dung di rok. Kuju dung gop di rok di poh ban hun. Ke pegah mama ke laju hai binatang asedu. Dasar anu bijih Yahudi anu je ke boh je ke kah. Ka mata tharuk kai tigo tharuk ke anu bajing hai. Ngan yang kepuo kinong ke anu hai binatang nan darah harta anu darah syuhada hai anu bajing ka sadar ke becut. Baik kabi darah kapah kinong ke kanu hai anu bajing. Tengok hotel lebih Yahudi but lebih bakah si. Nyo metong kadu ya hai item bila untuk sat. Item bila urung dalam. Katem pekong dalam pengkhianat nyamban got ke hai binatang. Hai bijih Yahudi. Mungkin saja ilun syok ku nekkah na diok oleh Belanda je mu. Na diok oleh Belanda je mu Imran nekkah. Menyokon nek ke makah naik ok wate masa komplit le Prabowo. Na diok mak le Prabowo pu. Pancuri kameng ka balik haba jut ngon napawi barokon kecu kameng hanapu ka pegah. Katung i sembayang menyokah kon hana kecu menyoh hana kecu kameng. Katung i sembayang ka putuci deboh ya kamat kitab suci Al-Quran hai pancuri. Baik ka pegah ke pancuri lampap mak. Ka pegah bangke dim kawin ngong kafe, ka kem kawin ngong kafe. Kajau luung dia lampap mak. Kajau luung dia. Nak ke syahadat kah balik. Kadang timang hana timang kah syahadat. Nak ke syahadat le bang ipar ke dia. Kon baik balah katanya bangga. Sidro non Islam ditemong Islam lagi nyan mesti kon bangga katanya ke hidayah le Allah. Yang bakankah kayak pegah pukoi ma ke bang ipar ke han bajing. Kajau luung dia. Nak ku bubuh ke. Kajau luung tiadi luung hai jejau luung hai je ole luung jirung thai o luung. Baik ka peke di kah ki ban bunancit apa cut ke nyan tim nawalida. Jirung thau luung baik ka peke ki ban. Lon kon gam tapi urto myo gam lagi ka hai binatang pali hai. Tia tagai me ku pabeh ka hamran pathe hana pu ka puje je ro kon tekabo dengan ku pegah ba. Dengan karena Allah lun pegah ba hana pu kah denyong. Pat pasukan kah kayu mumpok pasukan kah hana pu kah denyong. Hana pukah tenyong pasukan lun pat pasukan lun. Dan hana pukah tenyong tho gure lun. Anu banyak tepeh saraf. Kaduh kenyataan hai muran pathe anu bajing pali. Hai iboh bui. Kaduh kah awak bila kedaliman hai anu bajing. Nyamban ka si mualim sesat di pegah bah anu bajing tapi mentong ka pedulikah. Menyokon ma kena diok le Prabowo je mu. Wate masa komplit. Kak pu juah draw ke bak video cam. Kak pu haya draw ke gam. Hana pu kayak bangga gam je mun. Kabeh je kebui Bandung gam je no. Pu kak bangga gam. Kah gam. Ya. Ngon bui kat bui na daripada awak kah binatang. Yang ngon awak PA yang naik dalam kan. Ngon bui kat bui na. Bui turi makan android. Ituri bahobi. Hana siapa lagi awak kah. Awak kah harta-harta ni yatim piatu hai nak bajing kerupah. Harta-harta nuk darah syuhada kepajuh hai binatang. Katipai lau mangsa hai nuk bajung. Ia boh Jepang, ia boh Belanda kah muran. Kamu tepat ke hai nuk bajung. Bak kamu lon bergana begini. Kajau lu lempak ma kena ku yupis head boh ketiga. Baik kaya ang-ing. Yang kah pegah tidak yang taboh tikula ngelon baik ke pekei kah tau. Yang kah pegah yang ketua dewan yang penanan ketua dewan di Lawung kan tidak yang tak boleh kulang lun hai apa hai gambangai te kapegah apa pukoi mak ka peke kiban thokah ke kon gam tapi menyo gam pengkhianat lagi kah dia tagai ta sama yang tugas kah koyu timba Malik Mahmud 3 juta Malik Mahmud koyu timba bakah. Menyo ketem timbak tim dakir mana berarti 50 juta menyo hang ketem berarti kekah dua anu bede hai binatang. Yang dua anu bede kekah kapreh mentong hana pu ka ing indro ke kapreh mentong masa di abeh lockdown
Empat mah ke kaji kepek proposal. Yang kaji jak melindung maju bak Kapolres di luk semua dinan. Ka ong dro ke 10 huru yang kau likut empat mah ke bawah motor itu tot ka hana kedepu. Likut kedai luk semua kedai bak Kapolres ka peluang. Ka pergi hana kedepu. Anu bajung keloh mata saru. Ka mata saru akai sigo muharam jedah mu Yahudi ke anu bajung. Tak tegak ka ang indro ke lempap mah. Kaci jau lawang dia mengon adoke ke merumpok dia hang ketin. Tapi anak pula aku sebut nan ni dino. Bak video jo. Ngon adoke pakak merumpok kah banda mate mah hang kejut. Pu ke begah pu koi mah ke. Ya anak aku kirim pasukan lon. Ilong anak pula aku apa deh pasukanku. Anak pula aku apa deh. Gure aku gure lon, yang lon ikut. Yang lon terima amanah. Anak pula lu jak lapaskan lagi pengkhianat bak wakah binatang pali. Katupu tiga ke lempap mah ke rumah ke baru inan tijo hutak ke. Yang kenyang negara katupu. Yang kajut jak lapaskan, kajut minta perlindungan juga bak Kapolres. Bak Kapolres kajut minta perlindungan ada hana lun pegah pian namun kah tetap ipoh le bangsa Aceh anak bajung. Karena kalau kepu anak bajung bangsa Aceh 7 buah keturunan likah setuju kah yang ka 7 buah keturunan anak bajung. 7 buah keturunan anak bajung kah. Hai muran mata seruknya anak bajung kah kena 2 buah tu agam kah. Nyanyan wajib takoh sang. Anu bijih pengkhianat hanya ke bahai muka mu Aceh. Menyo terkena pedang hukum pada Allah. Tengok menyorai anu pengkhianatnya maka dikhianat lah agama Allah. Yang contoh kelun-kelun. Timuran pasai pakiban dibila pengkhianat, pakiban dibila uru munafik. Kenyataan kelun hai sedram tua. Buka jin menyomunan trimong nasih. Beri datat. Assalamualaikum.